Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana bang channelnya Raja Gares. Oke, aku dek bumbu. Oke, jadi sih sebenarnya orang Arab gawe video ya. Apa jenane? Apa orang konten di situ lagi. Tapi jangan kebetulan apa jenengane lagi anak ya kendala lah ya gampang kok ceritanya nang buri. Oke, meneng-meneng ya Raja Gares lagi madang ya. Lagi madang berlautan. Madang itu jan deleng iku karo Mexico, jan karo Mexico. Siki yuk, ser deleng bae yuk. Gue. Lah, Mas Raja. Lagi ngapa jenengan? Iki lagi madang panjenengan gue karo apa gue? Mexico do temen. Iki disotingi pas siap ya orang disotingi tek momotan. Keno sebenarnya ora sengaja Mas Raja. Gue ketone aku mendelang jenengan gue lagi ngapa? Tek orang pojokan ya. Jebule lagi madang. Dia caranya aduh tek momong ke sak nyaru buat ke putar nom ya aduh ora bener ke. Dia caranya iki lur. Aduh. Kepriwe. Wis kadung iki ya bisa. Jadi aku dikira kayak konten asline gitu. Ya anak ya pokoknya orang kayak konten lah intinya lah. Iya. Kayak kata syukur madang mungkin lautan kok kayak kencot temen ya segane mau kuning sega wingi lah aduh jadi perasaan tong urung bisa tuku beras kiriman kang kampung wingi tong wis gitu di anane tempe wingi tadi pokoknya jangan bae lah terus arep ngolah nduk bae mbok padang blenger juga nduk bae ya mesti mbok conong nendek kudunen bokong ora bahaya ning gusi waduh luput bos ya wajar lah waduh ya kayak iki lagi menu ala kadarnya lah mangane karo Mexico punya sisan lah wajang banget plok ke plok wis sekali lah gue lah ya konten tapi nyorok lah ambil lah serap apa kan keton ginuk-ginuk kayak gitu tunggu ya ngomong pada wedi dan digenduro ora apa-apa Mas Raja sementing madang bae kita orang siapa acan gitu ora apa gue madangnya jangan tempe jangan tempe kalau kerupuk ya oh iya biasa lah kerupuk ya mau kita juga lah wis cukup oke. Salam. Ya gue Miki Raja Gares boleh madang. Ya ngapura nih lamu ya, Mas Raja ya ngapura nih ya, jangan tak shooting walah bosan. Ya wis aja kelalen ya, bro. Gue tak inget nama nih lah. Pokoknya di subscribe, komen, jangan kelalen. Gue di share, karena notifikasi ini tetap dionek nah. Dan kok apa Raja Gares hari lagi upload, jadi orang ketinggalan. Beri apa nih notifikasi nih pokoknya jangan kelalen lah subscribe ya wis gue bae lah ya salam Gares assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.